Matalo kakilo Samoa Entertainment TV mai pia ile amatano le fo ivayaso ai si mai pafonga. Wa amatano fa ale tonu le tino le tina talavo o tau fia i lalo le vainga leo leo le falmali wal tuputam se semea ole i matotua. Ole umi ona tau fi ona ele ai lava se foma e faia ta otonga fa al tula fono e ilo ai mafu angol maliu peitai. Ole tina talavo le na moli mawina le fa o lima iai o lona to olua i vailoa faleata mamali wai malona maitanga il masino te semol tu sangata luai. Wa umafo yon faatino i fonga le ainga o lona tolua, matalia le ainga o le tama o le tina talavou, ile fiu anga vai moso. O le maliu le na tupul masino te sema o le luafe luatasi. Peita eo mo le mawina talumai le na taimi o lo ufa au popo ina pea ti ngā mamafatianga, o le tina ya makirita sua masi le fao. Talu ua yaitu langa fa le tonu ilo na alo, a o fatal Yesu esu e ngā leo leo. Sa o walu lava leo leo ongo se sostoangi mo le ave bave ave e waia peka. Ai sea. Ia ai onga e lava lo o lenga o te alo fai se o kama foi lea ile kakia umi le fale maliu ia malesimea wa kele masinga wa ia foi ia suwinga fo yo le ba ai ia pea wa peas ia malesi mea wa ia fo ile mamongi wa falongo inga fo kai me wa ko ia ba ai nga ia wa le ko pusa fo imbole so i fo malolo i e yo le alanga ngo kausa ile lava se awala pave lava e va venga ave se o ka mai ko ke lo fa fo ia ngai e mo i lava wa maliu ya ai o ke lo lava e wa kakau lava unga kangu ma e lo matingo i lalo palapala o fai fu si umi o ka kia ngaia e o le alanga lo kausa ili lava si awala babi ya malo ukangi sa lava ile ofiso lo ke moso ofiso soani ya ai o ke la kula va de ofiso lo ke o kali lava le nga e fa kali lava le forma i fa pikoa inga ia lava ni ole mau ole famasi munga ole kamarua ia pe ole ala nga laina fa umi ai mo le ka kia ai olo lava ya manga o lava nga wa o lava ilo manga ku farki ngala e lava lo nga lo fala vai se kama Moli mawal tina ya makirita wa umon avantul tusi il famsinonga e tau sanga inai se fata tau mol fata ngane ol tino maliwe ave teu ona popolenga i tulanga lea wo o iai le tino maliwe wala na tama malana pepe ilo na manava tulou peita enta ue makelita e tatou talafo wele ai se tali tustusi al famsinonga na avane e ilo ai paule famtalanga na tuwane e faatali se i umal so e ngolo faya olo na mana onga malana tatalo ua umale i fonga le ai ngol to lua o lana tama o le io e ngalava le nai lona whaau o le maliu ia Elisabeta ma ua tatau na avane lana tama malana pepe teu o le teimi mulmuli na io oa i le fale maliu e asi o le tonu vai aso taluai ma ua le mawhai ona toe la talata iai ona fōlinga whaale tonu uo o iai si antama. Nisi o tala ua toe tu whaasolo ai le tofinga o le sui whaaton silium tanga luenga le sui fua maloloina. A tu uail no fual faton sili Dr. Naseri mo aso malolo ma toe taliwa ne ai. Tala mai tu tonu mtanga luenga i pa anga ile ofinenga le fa ilo suafa. O le fionga tanga loa Dr. Robert Thompson o lo ave ai nei masui faton sili au au mtanga luenga o sui fua malolo ina. A o ave ai aso malolo ma ilsunga Dr. Naseri. O le aso lua sa amato ntau ave ai tanga loa to finga sui fatonu e pe ona ta uel pa anga. E le o toe mamau foi. Ai umal taimi o kon kalatel faton sili peitai ele oiloa pe toi fai el kapenesa saimi fa au popo e tala tato pa anga ele ileva foi ona toi tali watu le sunga le usa ile nga luenga mailan nga medical leave o le susu engal pisa sili masino mati ona fa tuai fa pi o fa ata fa pitola TC scanner na lato ave se ile hard drive pul va engol computer faton sili e te uma ye nga luenga al masini o le hard drive le na mawai emaili matua ia ile ia yo leisi tangata po le middleman ile whainga o whaanga solongo tau whongo o whaata whaapitoa le CT scanner ya November lua o. O le susuenga lea na whaia
A umalanga atu le whaatorosili ia tunu mamau tana seri ila na livi mai. Ele i maua sa sootanga ma le fionga le whaatorosili whaapea fo le fionga le minsta ma alasi tonga manga ta fito sele sele. O le lona tolu ile nei o aso talu na tatala whai toto o le maota whangawhal tolu fau. Ua mai a mau musa ai o le Kalesia Worship Center i songi. Ua vea ai o stasi o whale mata ina le taulanga ia pia. Ma whaopopo ai se isi fo i whale tapua i tono le li o le taulanga. Whaftai whapito ma whain tatu whaatasi ma le fionga. Sa mai tai pale mia. O se whaamoe moe. Po se mana onga o taunu. O le la au le ola lea. E vi ia, le tua siri ese. Le tua mamana, le tua malosti. Vi ia lo tuafa le tua tama, le alo ma le angango pa ia. Vi ia le tua. Whakatai mo le aliki construction, mo le lato ngā luenga ma ia ea. Fausiaina o le nei, malu tapuai, ma le headquarters of the Worship Center, Christian Church worldwide. O no leva na no futatalo ile Kalesia. Whaftai mo le Kalesia au, le lato no futatalo ma na pongi, ia ulia maile nei aso sa tau poina. Pi ia le tua, o le mana onga, ia fio mai le tua ilona mamalu, whaatumuina le nei fale. O ai foi te tasi e ulfani. Ia lato langona ina le pa ia ma le mamalu o le tua siri ese. E vi ia ilona suafa, ono Yesu. Amen. O le malu 2 miliona tala malona fosanga. O tu matila mai ai le ese fo i o lona ata mai le tele o malu tonu o le tatu tunu. O fai tau sanga talon fase e atu sauni ngā loto le Kalesia. Fale ta alo i tona i mato. Ai wha ngā o yoi le ngā luenga ua mai ai nei ma le manuia e le au kamuta le aliki. O le au lotu fo i lea na o atu il whaamsinonga ma le fale tali ma lotu a oi ona o le leo te tele o la tau vi inga. Ma polo i ai e le whai unga. A le whaamsinonga le mawalunga o le leo e te tau ona iai. Mo lona si o manga i lalo o le taita inga le sunga le whawhenga inga. A apostolo ma fo e Viliamu malona faltua i a lavina. Finangalo le taitai, e maise le komiti whafoe, ia tātou whaia se aso fia, ia e whapēnao na whailonga ai, whamanatu ai, matatala ai nei whamoe tele. Nā mea lea mai e sau taulanga pati e whaftai e le tua le soifua, le taitai o le Kalesia, sunga ia, ta apostolo ia Viliamu. O le au tuina tuai le abano le nei, le au wauna le atua, mo lana saunga, ma le whaapai eina o le whale le nei, ma le ofo ina atu o le whale te apoi o le Kalesia i le atua. Me lea mai sau pati e whawhelai ai, sunga la apostolo. Whaamaumaunga i lona nofuanga i songi e 2 miliona talana ai talafu, ma le whaltupi o le ANZ, mo le whanua ma le fisosani il Salawafe tala le sunga Andy ma Leone Fosgren. E o atu le lua afe tangata mwhai o no fili maota, pito ilalo e mo sauni ngā lotu, ai o lunga e mo le ofisa, ai alfunga fale pito ilunga, e mo le pulenga mfontanga komiti. O le fionga faltua Mrs. Mafo ena ia oti le lipine o le maota, ma sau no whaafta ia ilato uma na fisosani le ngā nuenga, sa le ifa ingofie ai o le whaatuatua i le atua malanta i tainga ua taunu ua i le wha moe. I le sauninga e te talanoa i ai le maota i le astroona i na wala au li ai le fionga le palemia fia me na o mi mata afa. Ma sui o le kapeneta wha apelta i tai o le itua ngai, sunga atu le epa lupe soli aisa i le madia le ngaoi. La Samoa Entertainment TV mai pia, whapupunga o tamua le aso atai au i le anofo le atua a kasoifuania.